Welcome to a Canteen Review. Let's get started. Odavno me igrica oduvala sa nogu kao što je to Portal uradio. To je još više impresivno kada znate da sam igricu prešao za 2 sata i da je ostavila toliko jak utisak. Zbog toga preporučujem da pre nego što gledate ovaj video, ako već niste, odigrate Portal. I možda ili možda ne se download link nalazi na mom Discord serveru, to sami morate proveriti. Na početku se budiš u ovoj ćeliji i gledaš naokolo gde se nalaziš, dok ova muzika sa radija, koja će ti biti ubrizgana u memoriju kada završiš igricu, svira u pozadini. Pročistit ću mozak ako malo poslušam radio B92. 朋友是一个坚韧不拔的。早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，电视。 Uskoro se čuje glas koji razbija tišinu, a to je robot koji će te voditi kroz 19 komora koji ćete testirati. Odmah u igrici dobijaš osjećaj izolovanosti, jer u pozadini nema ni jedan zvuk osim ambijence i robota koji vodi testove. Excellent. Please proceed into the chamber lock after completing each test. Boje i teksture koje se koriste u igrici još povećavaju taj osjećaj usamljenosti dok prelaziš ove komore bez ikakvog cilja. Prve 2 komore su lake, jer su tu da te upoznaju sa igricom. U prvom samo staviš kutiju na dugme da bi otvorio vrata, a u drugoj komori se nasumično portali stvaraju kako bi uzeo kutiju, stavio na dugme i kako bi otišao do vrata. U trećoj komori, prolazići kroz portal, dobijaš nešto što instantno asocira na Portal Gun. Sa njim možeš se sada da pucaš samo plave portale na bilo kom zidu s ovakvom teksturom. I onda kada prođeš kroz taj plavi portal, završavaš kod narančastog. Ova mehanika je mnogo dobro napravljena i kasnije ćeš portale koristiti za mnogo komplikovanije stvari. Kroz sljedećih nekoliko komori, igrača igrica polako uči mehanike portala. Kao da ove palete mogu da prođu kroz njih i da aktiviraju nešto drugo. Is one of many enrichment center goals. The Aperture Science High Energy Pellet seen to the left of the chamber can and has caused permanent Ili kako, kada prođeš kroz svoj plavi portal i završiš kod narančastog portala, možeš odatle da pukneš novi plavi portal. I kada prođeš kroz narančasti portal, možeš da dostigneš mesta koje pre nisi mogao da dohvatiš. U 10. komori, komora pokazuje da možeš sačuvaš brzinu kada prođeš kroz portale, što dovodi do neverovatno zabavnih rezultata koje ćeš koristiti kroz igricu. U 11. komori te igrica testira za sve što si do sada naučio. I kada ovu težu komoru konačno pobediš, sledi jedan od najboljih momenata u portalu, gde ova platforma polako ide do unapređenja tvog Portal Guna, dok u pozadini se muzika sve više diže i diže u tonu i intenzitetu. Kada pokupiš ovo unapređenje, tvoj Portal Gun sada puca portale obe boje, što dovodi da igrica bude i zabavnija, ali i duplira težinu komora posle ove, jer sada imaš 2 portala umjesto jednog. U sljedećih 5 komora se testira tvoje lansiranje portalima, premeštanje paleta s jednog dela mape na drugi da bi aktivirali izlaz i tvoj tajming. I konačno dobijaš cilj u igrici, tortu. Ovaj robot ti je obećao ukusnu tortu na kraju svih ovih komora. Njam. The Enrichment Center is committed to the well-being of all participants. Take and brief counseling will be available at the conclusion of the test. Thank you for helping us help you help us all. U komori 16, umjesto uobičajenog testa, nateran si da radiš poligon namenjen za robote. I vidiš ove robote sa toliko slatkim glasom da samo morate da ga čujete. Please put me down. Help. Uh-oh. Goodbye. Subscribe. Ali pazite se, taj glas je samo marketinška strategija da ga deca više vole. I dalje je opasan i izrešetat će vas municijom čim ima prvu šansu. Na svu sreću, ovi tureti se lako gase, tako što ih samo pokupiš i baciš da leži na svoju stranu. I onda se automatski ugase. Sve u testu ide super dok ne dođeš do jednog dela. Vital testing apparatus destroyed. I don't blame you. Nailaziš sobu gdje su se ljudi sakrili od robota, koju otkrivamo da se zvala GLaDOS i da je otišla van kontrole
i ubila sve naučnike koje je vidjela. Oni naučnici koji su uspjeli da pobegnu, sakrili su se u ovim delovima van njenog vida i polako su gubili svoj razum. U ove sobe su kasnije dolazili ljudi koji su bili testirani pred tebe i stvar koju su najviše napisali na zidu je: torta je laž. Sada znaš da te GLaDOS laže za tortu, ali šta onda na kraju planira? Do sada nije ništa tebi loše uradila, ali to se u sljedećoj komori menja. Na početku komore dobiješ ovu prijateljsku kocku, koja ti kroz komoru služi kao platforma, kao zaštita od paleta i kao stvar da otvoriš vrata. Skroz do kraja nivoa nosiš ovu prijateljsku kocku, koja je jedina stvar koja je delovala živo do sada u igrici. Imao si ostale kocke i ova škrabanja na zidu, ali te kocke su samo korištenje za držanje dugmeta dole, a škrabanja po zidu su sigurno već od mrtvih ljudi. Ova kocka, iako neživa, ti u trenutku bila prijatelj koja ti pomogla kroz komoru. To što dokazuje da se nisi jedini ovako osjećao je još jedna sakrivena soba u komori, gdje se ljudi pred tebe koji su izgubili razum viđali ovu kocku kao nekog boga i stavljali su njenu sliku preko mrtvih saradnika koji su poznavali. Tim ljudima koji su izgubili razum je ovo bio jedini prijatelj. I na kraju komore GLaDOS kaže ovo: You did it. The weighted companion cube certainly brought you good luck. However, it cannot accompany you for the rest of the test and, unfortunately, must be euthanized. Please escort your companion cube to the Aperture Science Emergency Intelligence Incinerator. You euthanized your faithful companion cube more quickly than any test subject on record. Congratulations. Tek kada si zavolao nešto, ona te je naterala da ga uništiš da bi dalje nastavio. Iako humoran, ovo je moment da ti klikne da kreneš da ne voliš GLaDOS-a, ako pre nisi to već krenuo. Predzadnja komora je definitivno najteža i testira sve što si do tog momenta naučio. Ubacuje turete, električne palete, kocke, momentum, 2 portala, tajming i reakcije. Ako ovu komoru završiš, mehanike portala si perfektno naučio. Pa ako je predzadnja komora najteža, šta je onda u zadnjoj? Pa naravno, GLaDOS-ovo iznenađenje, ukusna torta. Zadnja komora počinje normalno. Aktiviraš jednu platformu koja ide iznad vode koja te ubija i zadatak je samo da ostaneš na toj platformi. Sve deluje normalno i čak lako, do jednog skretanja gdje se sve menja. Congratulations. The test is now over. All Aperture technologies remain safely operational up to 4000 degrees Kelvin. Rest assured that there is absolutely no chance of a dangerous equipment malfunction prior to your victory incandescence. Thank you for participating in this Aperture Science computer-aided enrichment activity. Goodbye. Bežeći iz smrtne zamke, krećeš da bežiš van komora u delove oko njih, bežeći što brže i dalje od GLaDOS-a, koji pokušava da te ubedi da torta i dalje postoji i da je taj zadnji deo bio samo test. I kroz taj dijalog moljenja da se vratiš na pravi najbolji voice line igrice. Didn't we have some fun, though? Remember when the platform was sliding into the fire pit and I said goodbye, and you were like, don't worry. And then I was wrong. We pretended we were going to murder you. That was great. Deo gde bežiš iz facilitija je deo koji me je najviše investovao u bilo koju igricu ikada. Kada sam krenuo da bežim, oči nisam skinuo od ekrana dok nisam pobegao. Ništa nije moglo da me distraktuje jer sam hteo da vidim šta će se sljedeće desiti. Kroz ovaj deo bežanja nemaš uopšte toliko mesta gde možeš postaviti portale i moraš se orijentisati da nađeš kreativne načine da pobegneš iz svake sobe, gde pisanja na zidu pomažu samo onoliko da igrač zna gde treba da ide, ali sam to mora da provali, što je mnogo dobar level dizajn. Posle dugog bežanja, GLaDOS-eva zadnja ideja je da te opkruži u sobi sa gomilom tureta, gde brzo moraš da reaguješ da ne umreš i da ih polako jedan po jedan ubiješ. Kada ovo igrač uradi, lansira se preko cele sobe da konačno dođe do mesta gde je GLaDOS. I konačno, tu smo ispred GLaDOS-a, gde posle male konverzacije GLaDOS kreće da odbrojava za iznenađenje, ali jednom neka stvar padne sa nje. Is it worth it? Because despite your violent behavior, the only thing you've managed to break so far is my heart. Maybe you could settle for that and we'll just call it a day. I guess we both know that isn't going to happen. You chose this path. Now I have a surprise for you. Deploying surprise in 5, 4,
Time out for a second. That wasn't supposed to happen. Do you see that thing that fell out of me? What is that? It's not the surprise. I've never seen it before. Never mind. It's a mystery I'll solve later. By myself. Because you'll be dead. Where are you taking that thing? I wouldn't bother with that thing. My guess is that touching it will just make your life even worse, somehow. Dok GLaDOS zbunjeno provaljuje šta se dešava, igrač ovu stvar baca u uništivač, kao što ga je GLaDOS naterala da baci svoju prijateljsku kocku, želeći da naudi GLaDOSu. Ali ispada da je stvar koju je bacio emotivni kor, koji je dao moralnost GLaDOSu. Sada, bez moralnosti, njen glas postaje mnogo manje robotski i kreće da radi ono što je radila naučnicima pre tebe. It was a morality core they installed after I flooded the enrichment center with a deadly neurotoxin to make me stop flooding the enrichment center with a deadly neurotoxin. So get comfortable while I warm up the neurotoxin emitters. Tajmer od 6 minuta kreće, dok se soba rapidno puni ubijajućim toksičnim gasom. Kreće zadnji boss fight, gde je goal da pozicioniraš portale, tako da ovaj turec sa raketom pogodi GLaDOS i da uništiš sva 3 emotivna kora koje su joj ostala da bi postala nestabilna. Ovo se sve dešava pod ogromnim stresom i ogromnom tenzijom, jer vreme odbrojava i što niže dođe, to je muzika intenzivnija i jača. Kada GLaDOSu ispadnu njeni emotivni korovi, moraš da iskoristiš brzinu i tačnost, da bi ih na vreme dohvatio i bacio na uništavanje. Ali ako stigneš da dohvatiš zadnji emotivni kor mržnje i ubaciš ga na uništavanje na vreme, ovo se desi. Permanently backed up in case something terrible happens to you. Which is just an acting. Don't believe me? Here, I'll put you on. That's you, that's how dummies sound. You've been on every single thing you've ever done, including this thing. Never cry, never find this, never like it, never use it, I kada pobediš ovaj fight, najbolja ending scena i krediti u bilo kojoj igrici ikada kreće da se pušta. I to nije ni svađa. Ovo stvarno jeste najbolji ending ikada. Veći osmeh u životu nisam imao dok sam ovo gledao. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. Ova muzika je bila napravljena od strane Valva da se igrač osjeća srećno i ponosno da je pobedio njihovu igricu. I moram priznati, uspjeli su to i mnogo. Science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. Portal i njegov nastavnik će biti upamćene kao najbolja igrica ikada. I kompaniju Valve će ostaviti upamćenu kao jednog od najboljeg developera ikada. I stvarno je tužno što vjerovatno nikada više nećemo vidjeti još neku Portal igricu, ali tako je ponekad. Think of all the things we learned for the people who